Te whātia nei te puta pāpaira, in ia I te paita I o St. Xavier Marie Stella tolu. Nen ehi e te pu ohipa CRDP o Poriniti a Whanani, I te orar ao te mo uhitai, in ia I te paita I o te terena, nā te pae tua amutu tō o te rāma. Te whaai te mairo ka tishira, I te huru o tōna tere, e te mo mea I whārerehia e ana. Te tapene te pahi St. Xavier Marie Stella toru I te mo mutu tua mutu tō o te rā. In e te wahu o mutu tei papi I te, wahapirua te pahi te mo tauhi a, hi ai hia e nā mutu e ho e ahuru maho I. Wa fof aho I te tere pahi no rātou, te ti e nei te te mo horo pātete, mone ne mau te pahi ute ute, a pārhei rā, te rewa nei te nā te mo mutu. I tō utaper eir I roa, wa tārhau vau I te ho e pere o tatahi. Wa wharere e wa whaati a proi a Josh Tani, o te rawe nei I te uhepau te puha, e tatara o ye I te puru paari. O papapana ari tōnei o tuo, ia pi ihia I te whea api, o tō rātou mutu. Bramo, e mea warawaraia I te hia te o et atama ohi, wa hina e wanien he te kuhuru ta. E mea aurua nāna ia tatarai te ohi pa fof atumu, e imir a fof anu te whenua. Te whahia o te tumu ari, I roto I te orar au te tātou te momutu. O awha I mei tōna hoa wahine o Mari, I te tawhi I te wharawa pata. Maururu. I te mau taper atoa, warawet utu ore te mau ihitei ta rātou ohipa, no te hurir ai te tauihaa. Waha awhahia rātou no tō rātou hap o mei te I ta rātou ohipa. Tō rātou hap o mei te e te pāpū I roto I tō rātou mau haa. E tēnua atu I te teihao te ohipa o ta rātou I ravera. Te reir au rātou no tō apēmā. Te tonu paar au te maa uru I te pai tātei, e ohipa te rira nā tō opiti ihitei. Te pai umani te mau tamar in e te mau taura tā mau pei, no te tapero atu in e te pahi hou a nāwe ei. E pahi tā I te ie, e huri tau a fof a te ie, no te haaputuputu I te huir a tira I te whaahauti te mau tamar I. Wariro te hauti au te pahi, iau ore hia I iau I te hamatar au te tere, e utatar a au hia. Ai ta te tino e arof aho, e o whaar I no atura te mihara, I te hauti o te miti e te pue atu o te reira. Nā te atano roto mei te wahi tam ar ai whaare iau. Wainu vau I te tauwhi e waha apau I te reira I te reimuri. I pihe iho noa I te mau ihia tei, o te tama amit eira. Wa whai te mei rato I a kaukura, e motu hei rua in e te moana pati te wha. E tia e whaho e piti hora a tape atu e I niau, te maha ar aia o te taper a. Wahin arovau e pēni whaarhei te reir au te mau mea o tau e hi o nei, e mea hau atu I te whiwhi I te patar ahohoa, I te pēni te tātei roto I tā rato mohaa. E ko tāmata noa rai I te rawe te reira, mea fof atoa I te pēni te reira. I te pēni ai te mo wahi wharerehi e roto I te tere. E mana on noa avo I te e mo tāper ai te mo mutu I Porinitia. O iho e te tere o te tur ap te teihai te papu roto I te ar at mo hitei. E mau noa I roto I tō umehara, te e mo wahi ora, I ropu I te moana pati te wha, e tōna huira atira o te hau I te mei te roto I tā rātou mo whaarir a. E wariro te hurir a taua, o te e pai ta ie, e mea fof a roa no rātou. Ho e an e ta per ait av te huru I te reir au te whreti e te reir au te horopatete. E mana on a voi te pahi e whaar o voi tōna mo tere I te mo mutu, I roto I te awhataratio. E mau noa te e mau mutu I roto I tō whirurir a, mai a makatea, o reiroa, o niau, o aratika, o whakarawa, o kauehi, o takaroa, o takaputo, o arutua e o kaukura. Wariro te e pahita I te e tau, e moi a fof a roa no te hurir ai te mau tauhi ai te mau mutu. E ha te mau rāt ai e wha ohipahi e te mau mataro no te huri te mau tauhi ai ni e te wahu. Te wha ohipana I te mau mataro I te pae no te utara a I te mau tauhi a. Mā te wha ohipa I te hevi. E amohi e mai te e mau pae nāni e mai I te pahi. Atu uatua I in e te miti. E huri atua I te pere o, aore rei te tehi atu mau whariti te iha. E mea mātauhia te I mau huru huri a tauhi a I Porinitia wharani nei. E ha te ua o te e huru papeir a in e te mau tere I rawehi ana? E nene e pi I te reira, te parau papai no te tere,
Te tāpapawar a I te tere, aurera e tārena no te tere. Ua riro o Kati Girard e wahine tāparau e te pēni atu o I tōna tere. Iau I te mau ihita I tūiri o te tene tere haurumau au e haurumai wāra. No te whaatia papu I tōna tere e tōna mauman o, wara huru te mau whaanahor au te whaohipahi e te wahine whaatia parau. A whaai te meina. Te hoho o ere ua. Te taimo hoho o pēni rūhia. Te hoho o uarau te u. Te hoho o pēni. Parau mau, e mau rāp ea I te hia e te mata. I rutu I chaar a o te tauturu I te taata pāpa I puta. I te whaatiara a I tāna mo opuar a e tōna mau man o iau I te reira tēme. No te hā te taata pāpa I whaohipai te pēni rū? Ua riro te pēni rū e I moiha a viti no te māmā o te pēni tara. Aita te hohoa I o tirua. E paruhia te pēni rū aurera te tāpea rūra I te hoi tupura huipa. Te whaahoi nei te e mau whaanhaur a in e te mana o te parau o te rū. O te parau o te heo e hohoa nanea ore o te heo e hohoa aita I oti. Te whaohipani te rahua o Kati Girard wahine I te tei maurati a mai te hoho a ere uo I te tei moho a pēni e rawe rau te u. A hiu mai te, e hā te tumu o ie I Ngāri Rai. E tuha aiti te ie no te puta ini e te pahi tā ie o Saint Xavier Maristela toru. Papa e hia e Kati Girard wahine, nen e hia e te pu ohipa CRDP o Porenetia Whanane.